Twongeye kugusuhuza tuguha ikaze tukubwira ngo igitondo cyiza ndetse n'ibihe byiza kuri wowe udahwema kutwereka ko udukurikira kuri Shimwa TV ndetse wowe wakoze subscribe tuwakwibutsa yuko uri uw'agaciro nawe utarayikora abanza uyikore kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro tugiye kujya tukugezaho. Turagarutse mu makuru bari kuvugirwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko twabibabwiye ko tugiye kujya tubagezaho update y'amakuru ari kuvugirwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umunsi ku munsi. Tumaze igihe tubona intambara zigiye zitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haba muri Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru, aho M23 ikomeje kwibasirwa n'ibitero bya FARDC n'ingabo z'ubundi zifatanyije n'umutwe w'inyeshyamba wa Wazalendo. Ibi ngibi tugiye kujya tubasesengura kandi tubabwira amakuru uko ameze. Reka uyu munsi dutangiye tubabwira imirwano yarayibereye muri Kivu y'Amajyaruguru, aho M23 ikomeje guhura n'uruva gusenya, aho FARDC ikomeje kwataka M23 idashyizemo n'imbabazi na nkeya. Ahangaha ni muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano yabaraye ibaye isibaniro muri iri joro, aho umutwe w'inyeshyamba wa M23 waje kwatakwa usanzwe mu birindo byawo nk'uko bisanzwe n'ingabo za FARDC ndetse n'ingabo z'i Burundi, aho M23 yarayikubiswe bikomeye cyane ndetse ikabasha kwamburwa uduce tumwe na tumwe two muri Kivu y'Amajyaruguru hano muri Warikare, ndetse abasirikare ba M23 benshi bakaba basize ubuzima, abandi bakaba bakwiye imishwaro. Ingi bihamwa neza yuko imirwano yatangiye mu masaha y'isa 11 z'umugoroba za tariki 28 z'ukwa 2025 kugeza muri uru rukerera rwa tariki 29 aribwo imirwano ubona ko iri gutoza. Abantu bari hari hakurya batubwira ko amakuru yuzuye neza yuko imirwano yarayibaye y'imbunda zemereye z'imisada ndetse na drone z'intambara zavaga mu mujyi wa Uvira ziza hano muri Kivu y'Amajyaruguru ziva muri Kivu y'Amajyepfo ziza gutanga umusada ku ngabo za FARDC, arizo zatumye wa M23 itsindwa bikomeye cyane bitewe n'uko bayatakishaga ibitero by'indege na drone. Ahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru niho hakomeje kubera isibaniro ry'intambara, yaba no muri Masisi imirwano ikabonaho imeze nabi. M23 naho ishobora kuza kugira uduce dukomeye cyane kandi twishi itakaza kubera ko irimo iratakwa bikomeye kandi isanzwe mu birindiro byayo. M23 nta gikozwe, ndabona yuko ishobora kuza kugira ibibazo byo kuba yakamburwa Masisi ndetse na Warikare. Katugaruka hano muri Kivu y'Amajyepfo muri Uvira, abarundi bakomeje kwishimira kuba bagikontoreye uyu mujyi wa Uvira kandi ko mu buryo bweruye yuko ariyo ifite kano gace ka Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, ko M23 idashobora kwinjiramo bitewe n'uko ariho hameze nk'aho hari gutegurirwa urugamba. Hano muri Bukavu ho imirwano naho imeze nabi, imaze kubishiraniro, aho uvuye mu birometero 25 werekeza Bukavu uri kuva hano ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Imirwano ikaba ihamaze iminsi yarahacumbikiye imirwano ikomeye cyane. Umutwe wa M23 urimo warwanya ibitero by'ingabo za FARDC ndetse na Wazalendo byo kugira ngo zigarure kino kibuga cy'indege cya Kavumu, ariko M23 ikaba yarakomeje gutsimbara kuri iki kibuga, ikavuga yuko idateze kuva muri iki kibuga kuko kifatiye runini. Bakaba baragifashe mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025 ubwo bamaga gufata umujyi wa Goma. Iyi mirwano ikomeye cyane irahamya neza yuko M23 hano hantu yakomeje kuhizinga kandi yakomeje kuhafata bikomeye cyane, kandi bidashoboka yuko ishobora kuzaharekura kuko imirwano imaze iminsi ihabera, batakwa baza bagasangwa kuri kibuga cy'indege, imirwano ikomeye y'indege zikahagera. M23 nibashe kwatsimburwa biragaragara yuko ishobora gukomeza kurwana imirwano ikomeye ku buryo kano gace idashobora kugatakaza. Andi makuru tugiye kubabwira ni amakuru y'inkuru y'incamugongo inababaje cyane kuri M23 yuko ishobora kuba ifite abagambanyi barimo baragambanira indani, yaba mu basirikare cyangwa mu bandi bakorana bya hafi, kuko M23 yitegereje uburyo imaze iminsi igabwaho ibitero na FARDC na Wazalendo n'ingabo z'u Burundi. Yigira inama hano muri Rushuro yuko yakora operation nk'iyo ikaba yakataka ku birindo bya Wazalendo n'ingabo z'u Burundi aho ziherereye hano muri Rushuro kugira ngo babashe kuba bazimura bitunguranye, ariko iyo operation ikaba yabaye iy'ubusa bitewe n'uko baje gusanga babiteguye.
M23 muri iri joro yagabye ibitero bikomeye cyane ku nkambi ya FARDC n'ingabo z'ubundi harimo na Wazalendo, aho bari bazi yuko bagiye guca intege uyu mutwe w'inyeshyamba wa Wazalendo, kumbi bari bamaze kubitegura. Iyi rushuro rero ikaba yabaye iy'imirwano, indege z'intambara n'amadrone zari zirimo zirazenguruka hano, ndetse imirwano ikaba yari imeze nabi hagati ya M23 ndetse na Wazalendo, aribwo M23 yaje kugwa muri ambushi y'umutwe w'inyeshyamba wa Wazalendo n'ingabo z'u Burundi na FARDC, bakaza gukubitwa bikomeye cyane ndetse bakavanwa muri aka gace nabi, bamwe bakasiga ubuzima, abandi bakaba bakigushakishwa mu mashyamba. Ariyo operation iri gukorwa n'ingabo za FARDC zo gushakaho umusirikare wa M23 yihishe muri iyi teritwari ya Rushuru. Ahangaha biravugwa neza yuko M23 ikomeje gukubitwa kandi begera Goma, yuko bakomeje kwataka M23 bagaragaza yuko bashaka no gufata Goma, kuko umunyamabanga uhoraho wa M23 yatangaje yuko mu minsi ishize bari barimo gukora ibiganiro muri Qatar, nanone akaba ariho bari bakiye mu biganiro byo gushaka amahoro arambye, ariko akaba agaragaza yuko bishobora kuba bigiye guhagarara bitewe nuko imirwano kugira ngo ihagarare ikomeje kurimbanya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka we yatangaje yuko M23 nta yandi mahitamo isigaranye usibye ayo kwirwanaho, kuko amahanga arimo arabibona yuko ikomeje kwatakwa kandi isanzwe mu birindiro byayo itakemera gushyira hasi intwaro. Ku mpande zombi ikigaragara nuko nta ruhande na rumwe ruteze gushyira hasi intwaro cyangwa kujya mu biganiro, ahubwo icyo twakitega yuko ari imirwano ikomeye kandi intambara yo yamaze gutangira byeruye, aho M23 ikomeje gutakaza ibice byinshi ndetse n'abasirikare benshi, yaba muri teritwari zigiye zitandukanye, Masisi, Walikale, Rushuro, Rubero, muri Nyiragongwe n'ahandi hagiye hatandukanye muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Ahantu hose M23 irimo iratakwa bikomeye cyane. Aya ngaya niyo makuru yo muri iki gitondo tariki 29 z'ukwa 10 twari tubafitiye. Wowe wamaze gukora subscribe kuri Shimwa TV uruwagaciro, nawe utarayikora yikore kugira ngo ujye umenya amakuru menshi agiye atandukanye avugwa mu Rwanda, mu Burundi, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no hanze y'umugabane wa Afurika. Tuzatuba tuhakubereye nko mu ntambara iri guhuza Amerika ndetse n'igihugu cya Venezuela, nayo tugiye kuzana tuyikugezaho umunsi ku munsi.